Un peu de tourisme, mes amis. Dans un château, on vous présente la Tour Eiffel au Madagascar. La Tour Eiffel, franchement, j'étais emmené à la Tour Eiffel, اسمه وماذا كما هو غير الموزي دو لوفر، الموزي دو ليافر. الموزي دو لوفر وماذا مادام تفض داكين سو فورم التجرة تيتين لينا فرح نحاونيتو لي زون سكولتي سور بلاص. فوالا أنا t'as jamais vu un pharaon vivant, madame? هاك من فريدين ديرونجي على ميموارنا. اتوهمض ناض شكل سوا تجورا قلنا ندق وما ذاقي ايوي تجميت تويا عبد الملك سلا لونسيان بريمير مينيستر الجيريان يدينا بلي نكوني وما تكين لي زانديان باش كنا دو نخدم لي جوتوروت اكل لي ترامواي ايوي وي حوايجات ترامواي ومازي غاكي فوالا كتولي مثلا وكذا مجاهد مقران جمال ولد عباس كتولي مذاك لا فرونتيير فرونكو الجيريان ذا رصاص سيلونسيو داز دفكان اور يطردق اور داز تسلن كتولي ميكفات ندق ولا غيش كان قبل هذا الصفاق. Nous sommes dans une partie sauvage d'un château abandonné, on va dire. On voit un truc là, je ne sais pas la chute, mais lui vraiment assez déossaf. Voilà. En fait, c'est du bois, c'est un tronc d'arbre. Je suis certain que l'artiste qui est dedans, il a creusé l'œil, c'est tout. Tout le reste. Mais on dirait un sanglier de loin, si tu t'approches, de cerdier ou un dauphin, bref, c'est quelque chose. Voilà, tout dépend de ce qu'on appelle l'angle de vue. Et puis là, on dirait chauve-souris. Sinon, quelqu'un qui fait de la méditation. Méditation, merveilleux qui gagne mais avec un peu de recul, on peut dire que c'est pas un château, mais c'est une maison avec ardoise, l'ardoise, atteint la fenêtre. En plus, c'est pas n'importe quelle maison, c'est un château en fait. Voilà. Moi, je trouve cette sculpture magnifique, mais le roi, il n'est pas du tout galant parce qu'il a mis le parapluie de son côté, et tout le champignon. Il est où la galanterie dans la roi, hein? Et puis les deux champignons, c'est vrai. Lui, il a deux chaussures, mais sa femme a 5 ans avec la chaussure. Il est où la parité à la roi? دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي سلطانية.